Nabdavai tu sakajam naman namakajina na sulivat. Sakatu sakajam naman norja sopina kainu atsamas imazai tu ahipuraya suratan. Imazai tu api tu akayan imazai tu aita karam pajuru sapuru katu waro akaram. 希伯来书7章1节到28节。埃及瓦的麦基基地皇帝诺是萨林，萨卡帕卡莱诺达拉瓦瓦瓦纳斯马斯，奥卡芒顿特斯安阿蒂亚伯拉罕anak amsi tua marka皇帝。Kini sebonganan ni Maiki Jiti sa inulian tua cema sa kisenai. Aupai arutan utani ya porahan tu tapuru katu ita pangal tua cinpelu neman-manga pai saka azwa partarvan nua ngadan ni maju nangwa ro papa mamau huangti siniaya saka ro papu suliwaliwatan huangti siniaya uta ayatua huangti uta ti maju nua sesarim. Nekano kama ni maju, nekano kina, nekano sebaritan, nekano pinatagilan, nua kina ikatsawanan, nekano papatizuan nua nasi, au nas pakiamau to ala kenua cemas, saka uri nama samparkala ya pati mamiri, pai kini menemu ayatwa pabayan nua namasam kina sizuanan nua sikataalan ati yaporahan tua simpelu nanangwangwaan tu tapuru katu ita pangal mabana sikakelangan tu paramuran mapaalayan nosati Maiki City pai azwa tevri-vri leni-riwi nakipu sensengan tua parkalai katwa sikataalan nya maju mamamau tevri-vri leni yaporahan lakwa no sikirain tua pineneta kakudan makaya tia maju amupu tua tapuru katu ita pangal akamasi tua sikataalan Israel tsau-tsau lakwa azwa inika tevri-vri leni riwi ati Maiki City marapa kemasi te yaporahan tu tapuru katu ita pangal sa inulian tua semas kisenai di yaporahan kini etsesan nua semas tsau-tsau au na makela ngangata tu i te vavau tsau-tsau inulia kisenai tua mangwaan nua taituku ai chua tevri-vri leni riwi temavara-vara katu tapuru katu ita pangal tsau-tsawa uri matsai lakwa azwa ti Maiki Jiti lalu sakamaya anamaya tua sinivuchi ki tua sisiu au kumali ya temavara-vara kati riwi tua tapuru katu ita pangal maru na benayanga uta te Maiki Jiti paka te yaporahan tu tapuru katu ita pangal ayatwa ka kisevungan ti Maiki Jiti te yaporahan inyana ka sipola kati riwi itara janan tua kina cabat-caban nua sebaritan ati yaporahan azwa sini pavai tua Israel tsau-tsau pineneta kakudan sini kirain tua namasang kakudan nua parkalai riwi ya tsau-tsau au nu kana nama atsubung sensengan nya maju anemanan uta azwa patarban seman parkalai tua zuma inika namaya tua kina parkalayan ni Arun maban nazwa pinaka namaya tua kina parakalayan ni Maiki City ayayain pai no mapavarita uri kakudan nua parkalai ki cara mapavarit uta pineneta kakudan
azwa nia si avivu ati Yesu malian na zuku au nekana no na kisampar ya kemasizwa itu azuku kipu sensengan toa i papatavangan ata marereng na malarwa yang ata tu na kemasi toa yuda zuku lakwa ka ibu timoshi toa patara parkalai ini kana ibu toa patara yuda zuku patara aichu malarwa yang arabas ayatwa izwanga tutsu wazwa machidila uri masam parkalai anas kiamau te maki chiti pai azwa sinika masam parkalai ni maju inika sinikirang itwa kina sausawan pineneta sinam kakudan sinam pisuran tua kate nasian inika uri mauri sinika na masam parkalai ayatwa patara timaju namaya tutsu bencikan itwa sisyu uri pate mamiling suna masam parkalai anamaya twa kina parakalayan ni maiki citi no maya tutsu azwa tesanga sa pineneta semang kakudan taurawanga ayatwa nekano pisur saka nekaangano patsugan pineneta kakudan inika na amatsubong to anma saka tutsu izwanga itan atanangwa anan puzangaran urita shibaran na sema te ayaw to semas sinika martamali ka kisamparkalai ti Yesu izwa siniki esesenwa semasa kai azwa marka zuma namasam parkalai inika kini etsesan lakwa sinika masam parkalai ni Yesu ayatwa na ki etsesa semasa mayatusu na ki etsesa semas saka inika sam maumal angata uri pati mamili sun parkalai inaya aichua kina martemalian mana sika kelangan tu ti Yesu mabananga ata sinika saru tua patara taparaba sanan sini pa etses au masanita langa sika martemali sika turuvu araba senua nama sampar kalai katai sangas ayatwa na masai tia maju saka inika makaya tsau saka inika makaya ya kipu sensengan lakwa ti Yesu balwalu ta parauraut saka inika uri sebariten kipu sensengan tua kina parkalayan ni maju manasika makaya kemala pasilingan tua zwa marka tsau na semate ayaw tua semasa maka te maju ayatwa balwalu ta paraurau ta uri kiaw tua semasa masa tijen pai nakuyanu inika ti Yesu masam dala vuruvurungan ada parkalai ti maju na macingki nekano nakuya nekano pasaryo pinakito kuda tua ropa sarivana tsau au sinan te vava uta toa i cari vava pai timadu martemali katua marka namasam parengan noa parkalai timadu sikuda semanga sa lemita to ada vanga patawatawang toa siniki supasaryo ni maju sanaka patawatawang toa siniki supasaryo noa taalalan ayatwa ti Yesu sini pagaw-gawanga ti maju au kintal sa kamaya sa atsubungi angata ay suwa na maya tutsu azwa sini kiraing to azwa pinakate
摩西pinuneta kakudan limengdil semam parengan tua noa parkalai na remla ka chau lakwa azwa sinikiraing tua siniki etsesa khai ana tevri langa tua pinuneta kakudan sinam parkalai mavana ala kenua semas sinan na ma atsuvunga nga pate mamili achu kai noa semas satu cuaca zaman sini pupatarvan yong yuan的大祭司呀pate mamili namasam parkalaya na呀永远的大祭司耶稣为了世人的罪献上生命，为要使信他的人成为圣洁无瑕，回到上帝面前与上帝和好。上帝因为人们愿意信靠耶稣，真心悔改认罪而赦免人。蒙上帝赦免的我们，应当存着谦卑的心，过着敬虔的信仰生活，应当珍惜主耶稣的重价恩典，活出得救赎的新生命内涵，活出圣洁的样式，在生活中积极做美好的见证，让重生的生命成为他人的祝福，使人同享在耶稣基督里的救恩。正如保罗所说，所以弟兄姐妹们，既然上帝这样联系我们，我劝你们把自己当作活活的祭物献给上帝，专心侍奉他，蒙他许悦。这就是你们应该献上的真实敬拜。不要被这世界同化，要让上帝改造你们，更新你们的心思意念，好明察什么是他的旨意，知道什么是良善、完全、可蒙悦纳的。罗马书12章1节到12节。Sini pasmaraw sa tutswa sinapuro kai imazay tua 10 kato sepatya karan pati 10 kato 5 karan lakwa ti Yesu balwalu ta parauraut saka ini ka uri sebaritan sebaritin kipusensengan tua kina parkalayan ni maju manasika makaya kemala pas ilingan tua zwa marka sausawa na semate ayaw tua semasa maka te maju ayat tua balwalu ta pararau ta uri kiawang tua semasa masa titem aichu kain wa semas saka tiken na kemelangatin tua chua sini papopiso le chanutim la namake namasitwa tua sini pagagawan no at semas ati Yesu larui nama kaitinana masupasarivang atayaw ayatwa namasaru te Yesu Kristo arui nama singki arui na penauridan tayaw ay amana nangwangwa kati okatoy chata kama at semasi tarivawa waya pasamaraw saka tujen kemelanti ay chata kama tarivaw masijwa tuaca kiparay nga masaru te Yesu kiparay nga kemasibaro nga kiuma la tayaw sika sinipazekat itim saka na masijwa tinto sinipazekat latina na panauridan latina na mapasay te chota kinikatsawan tayaw leka na makalavutan chwa pinasaya ni Yesu Kristo amasanta pasari-sari tayaw latina na kemelang pasabi tayo chwa tinitina at kinirengan ni katsawan latina na kisamula tomana sinirengan no at samatan kinatama sidilam saka namakatina na agamagauga o tomana sinipavaya manguan no at samasa kana pasamanaw saka tutswa sinipakinum numitanutem 今日基督徒仍需要在生活中扮演祭司的角色吗？若是需要，那是怎样的角色？Sinet tutuka jaman-jaman aurita galui na kinumem lakin nagamalu kinumem ay kana pasamaraw kainuri 慈悲怜悯的上帝，感谢你为世人预备永生的救恩。我要在你的救赎中活出新生命的样式，见证荣耀你的名。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。Mali-mali tutuka jaman-jaman na makatina misasalang sumupu kilaray to kaino at samad latina na kisamula latina na panasitan latina na
Kipararin tu aca semas umaila na matay no aca ramelakan lacenana camakaya imazai tu aca parutan sakana maka cinana kijajaran na parorau tu mana sini papujaran no atsema canukin ayakana paupisul ati sunati akem saparama kanu izo ini kana madonga aku sinupuan lamunana majeka tang mapula tamanaka kuvute kamalaka ku macalala kana pasamana usaka mali-mali lacenana suleva tu sa kini adawan taca ping an